pakai jisu seijui somnani ho ahin khole athidan chusim isei banjom win tunin seijui Bartholomew seijui Matthew Alpha chapa Jacob Thaddeus le kanan mi Simon amho hin khole athidan utusim chomcha ngai ket ote ama sapenin seijui Bartholomew ama hi kana kho a na ping ahin 69 AD achu Albanapolis amania anathi ahi seijui Bartholomew athidan hi ahi le Polymas lengpa chu Christian ahi sa jia lengpa so pite la ensumi te chu lunghang be se jing over seijui Bartholomew chu anasu gen thewa chujowa anathau ahi ani nan seijui Matthew hi Matthew of Galilee zong akiti e Nazareth izal gama anaping ahi Matthew hi kaidong anahin pakai Jesu ahin mu akona seijuya anapang ahi seiju Matthew athidan hi 60 to 70 AD vel anahi in athidan hi ni in akiseje akhat na ama hi abangin ate athi ahi atiwin chule abangin ama hi ahinga ki khaili ahi tinjong ase uve athum na in Alpha chapa Jacob James song kiti Jacob hi Jesu thin akona atho do zauchun ama hin Jerusalem hangsan ten Jesu thu ahet to sain ahi hichije chun juda hogut lam kai hon ama chu aman uvin Jerusalem hoina Jesu chu asai lepdin ha tain azol uvin ahi ahin la Jacob chun lam kai ho masanga hangsan ten Jesu chu pathin chapa di ta ahin vanoi chunga thunei le thutan ding ama bo hi tia apan ji chun hogut lam kai hon Jacob chu ho in banga konan ahin son tha ove hiche chun ama chu athipon ahin da aha ke su kha hle jing da hi hichi jeng ajong chun Jacob min ama sumang dinga ki wong hodin ataw pe kin na hi le ataw pe chun pon in khat na fulal club ki tia chun alu chu athi ge jun anazep ovin a hi ama hi 62 AD a Roman Empire in vai anapu laiza Jerusalem muna anathi a hi abanin sejui Thaddeus hi Judas Thaddeus jong akitin Jude Thaddeus in jong anakau jivin a hi sejui Thaddeus hi 10 AD vela Galilee Israel gama anaping ahin ama hi Jesu Christa deta ata san le het to sa Mesopotamia le Persia ti ho a 65 AD vela anakarsong ahi ama thidan chu ahi le masanga Persia gam anakiti tu a Iraq gam khu ahitan hichilaya missionary a achina mi pin anavo over chujowa a khaili uvin akisejin ahi abanin Simon kanan mi Simon ama hi Simon jeule tinjong akihe in ahi sejui Simon hi ama sapena Egypt gama pathin thu seja anachi a chujowa sejui Thaddeus chu Persia gama anajui kit ahi sejui Simon thidan hi ama hi atta asa ke khat thinga na a tanuwa mel seta 65 AD vela anakithat ahi tunia pakai su seyu somnani ho athidan uthusim isei naw banjam hi chanchu ahitan damsel che o hitin thusim aban tingle anakimu to kitaw hite